هر ملتك جمافي وياك وبزمان خوي دايك بآخذ وخوندنا خوابكي ملت كرد لسوريا چاخي دسلاتا بعث راسي قلق ظلمداري بو وقت دغكرنا ويش زماني ويدايكي شبوي صدمي دسته پرورده خوسريا ديمقراطيك پيمانگاه زانستن پرورده لدارخست لباجار ديركي الباجار ديركي يكمي پيمانگاه هات بكرن والشرط كو بقبول كنا يكو بدري 8 18 حتى سو بنجي يكون نما مستي يكون نوبه بس ما مستين يكون جبرين ها مستي دولتي تكرن حياه تشلو بنجي امواد جنش بكو تجربه وهنا وشرط هو خلاص به باندام بيمانگاه خلاص به وشرط ما مستي بكي شاگردن پيمانگاه هجمار وان 357 ده 110 جوان شاگردينونه و 147 جوان او بره ماموسته زمان کردی بون و یه ورن پرورده کرن دو مهانده جبو پیش بچونا کاروان راستی گله که خواستنام چه بو استولی پیمانگه ببم جبر دست بک اسفر زمان کردی ببم از نویسا کردی از بن بیستم ام فايده بدن خوجي وبدن جاروكي خوجي ادبينم انه كامرو بزماني خوتين عسكرن اب زماني كنا اشتغلم بشتغلم يك جمر بيجي كات تصير زمان خب زاني كاجمر بنفسك ومن نفيس از كيماي دبينم ف زماني خو زماسنكم ازون دابم كيماي هبن بس غوري انه نو دسبيكريا ادبينم گلكي باشا ماموستين پيمانگه اكاديميه موزوبوتاميا دل قامشلو خوندنه و درسك وددن شاگرتا اون زمان كردي و سرياني و هر وها ديروك و ويجا و ارض نگاري و فلسفه بريا سيمينارا بهيفيا كو پرتوگن تايبت بپيمانگه ورن آماده کرن از ماموسته وجه كرديما جابكاني نما هنا يعني ام اعتماد السر دكن وبريا انترنت جي ام هناك آگاهی ام كوم دكن وام درسا آماده دكن وشكل سيمينار ام وام ددن شاگردی مجی استاوا گلک باشه آلی کردی و براسف تخاصه بعربی دبن لی بمره گلک آلی کاری فیربونا و گلک باشه شملی کردی و هیجای گوتنه کو ارمانجا پیمانگه دسپیکا خود آماده کرنا ماموستان جبو دبستانان ره و هر وها شاگردن کو هری پیشکتی دداوی خوندنا خود و ببن ماموستا د پیمانگه ده وڵاتە یابانê ji şerê cîhaniyê duwemîn derket wêran kirî û berî her tiştî dest bi avakirina dibistanan kir bihêviya ku ev peymangeh bibe yekemîn qutabxaneya Kurdî. Fener Ehmed, Orient News, Dêrek.